mấy giờ du kha ban san ta la itaksa eng tin nge alawo mang minute som hi nuwa imar phule thi sen tot lutuk ata hiam anga ikut le ke alo lum tanang dakarian nuwa jon oxygen imamo turang zat ilo ne yanga dakar somli paliat nuwa jon ithuak le rim hriat na ten na an thok tananga ika po alo tu yang dakar som sari pahnih nuwa jon ithin le chuap alo hada manga thahnih thum nuwa jon ichuap po lo thato in itaksa chu ama in kuma chungin alo in tidam don ani meijel zuk ban san dan kong rup te chu pakhanna chuan ikut kha tiruak lo la meijel aya pen emo molde emo kengrang ro panhina chuan man lutukin om su la ti tur zong rang la boi taka om tum ro chu chuan meijel zuk nan hun anei tir lawang chia pathumna tumna fel fai tak nei la chu chuan tumru na ape yang chia in thlur bing theina anei ti rang che palina in soi soi thin ro chu chuan rui thei thil le ngol vel theina laka atan puyang che pangana ithil ti thin dan kha thlak la nangma tuina thil dang kha ti la chu chuan meijel hret chhualo nan apui bokang che parukna rui thei thil lam hrim hrim meijel zuk chak na nei tir thei tu che aya khan tuisip in jok ro nu le pa ten meijel zuk an chin thin hian fa te tan thil thalo a thlen theya meijel hian kan thluak le chuap na tho te ati che theya ha ati chia in ati toi theya thin ati che thein ati chaklo thei boka thokal kong ati to ta than lam thengin ahong thei bok naupang ten puitling ti dan zira meijel an lo zuk tan hi amakna awom lo ve naupang ten iti dan an lo zir lo nan tuna tangkhan meijel beidon san tum ro ka video te hi ennom iti chuan ka page hi min lo like sakla min follow bok la ti chuan video thar ka post piang in ilo mu thei zel don nia ka video ilo ena wangin ka lo me